Ti Masakbayan. Kat ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti serye tayo itaalawas ang napauluan, napudno, nga ayat, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Itamat laeng. Awagak tigayam ko ijay embassy. Tapno mapibit ang may pagnati papeles mo. Iti mabiit. Makitak mo't langin ti pagilya na naggapwak, sir. Dalaka lang nga ipagnadagiti papeles mo. Tayo man ko kadagiti gagayam ko ti embassy kan airport. Ita lang nga mariknak ti gagar ko amapan ija Pilipinas, sir. Ket sapay kumatasaan mo asayangan ti panagtalak ko kan kaya restaurant. Apag trabaho kami ijay Pilipinas. Ada nasing patababaya mang tulong kan kaijay. Hello, gayam. Imbag man ta nakaawag ka? Kaya't kung ay padamagkan ka, asabalin a restaurant ti ayan ko ita. Kabarbaro a restaurant dito'y syudad. Apay manaw ka iti sigud ang nagtrabahuan ta. Nangat nga to ngamin ti sweldo dito'y. Sa dino ka di dayta? No nangag mo tinay patalastas iti radyo a kabarbaro a restaurant, isuday jay. Kasta ka di? Katala Nasaya atay makar ka. Tako namot anangat nga to ti sweldom di ta. Nadano nanti papanyo kini papa iji Pilipinas. Maragsakan na. Tamakapana ko na ija Pinas. Maragsakan ka. Idinto tamalidayanak mat. Papay ko ma. Agragsak kakit di. Tao maduman ng tinegosyo yo ni papam. Ti kaawan mo to ti paglidayak, Greg. Maikangwa kan aglidayak no awan ka dito. Kastala ti damo Ang amin to nagbayag. Makalipat ka matlaeng. Apay makalipat ako nan. Ah. Umayak tumat ijay. At datan dito'y Pilipinas. Aglugan ta pa itipas. Sagbay ang makadanon ta iti syudad. Nga ayan ti restaurant. Kasla, naglugan ako ni Tikasto Ngem jak unay malagip. Talaga ang naglugan ka. Tasaan ka makadanon iti sa bali a pagilyan. No di ka aglugan iti eroplano. Kasla tagtagainep. Alaglagipak. No kaano kan kasano, sir? Ininot to nga agsubli ti lagip mo. Saan mo apilitan? Sapay la ko matagsubli ti lagip ko. Tapno malagip ko ti pamilyak, sir. No kumata malagip mo ti ili kan pamilya ma. Mabalin nga inta sa pula. Ni Greg ti kadwa ni Sir sumungad. Kita man ti reaksyon na no makita nak. Nancy. Yam amok ti tinalag ko idi pimanawa dito. Greg. Isu ni Nancy. Isu ti kadwam intun mapanak mana ni J. Taiwan. Maragsakan na ka makamamukan ka, Nancy. Ming-ming-mingan nak. Nga, kasla di nak am-am mo. Anya da ito Pudno nga ta di nak mabigbig. Oh, Nancy. Kapay ati ka agtagari. Kaslanas daw ka nakakita ka ni Greg. Kwa, sir. Kunak nga mino iso ti am-am mo. Sa bali mat gayam. Mala. Da kayo pa iti makamu dito. Ta importante. Ti inyawag da apapanag. Apay ang kasla di nak am-am mo ni Greg. Mailiw ako na ikan ko Kaya't ko nga arakupan. Nga apay akas to Nancy, apay aming mingmingan na. Adarugit itirupak? Awan, Greg. Adala malagip ko nga importante iti biyag ko. Nga, lipatan yun ti amin, sir. Apay makasangit ka. Ada na ibaga ka madi? Ada ka din, madian na pasamakan ka iti napanam, Sir Greg. Apay nadamag mo dayta.
Awan mat. Sige, ado ti tao nga umunag iti restaurant. Inakdamagan ti order da. Dagiti balang asabong iti kabakiran. Iso dagita adda dito'y siya. Dayta asabong ti umuna nga intad kanyak ni Greg. Sabong iti kabakiran. Gumatangak man. Ikabil kunto iti pan naka-opisina ti restaurant nga ayan mi ka ni Greg. Ikabil ko iti flower vase. Kalpasan na. Ikabil ko iti lamisan dito'y pan naka-opisina. Anya dayta? Kasla... anay ko. Anay. Apa yun, Sir Greg? Ay. Apa nga inaput mo ti ulom? Kasla dakalata nalagip kong maipapan iti sabong. Ngamsan nalawag iti panunot ko. Pangasim man. Ibagam kanyak no niya tinapasamak kan ka itinapanam. Naaksidente hak. Kat na-amnesia kano ko na ti doktor. Iso ka diyan nalipatan na, Greg. Anyat kahit mo sawan. Amunak? Asino ak? Asino dagiti dadakkel ko? Oh, friend, nakaawag ka mat. Itaman pa'y? Ada dito ni Greg. Ha? Iso ti katalag ti boss dito yung restaurant. Ngam di na kun mabigbig. Anya? Uy, imposible mo't dayta at di na ka mabigbig. Na-amnesia ka no, sis. Anya ti aramidag. Mailiw ako na ikan kwa na. Ngam, urayag ang mabigbig na kumamat. Ikwa, manggipakita ka kadagitin nakalalagip apasamak. Barang malagip na. Idi nakita na ti sabong ngayon kabil ko iti flower vase. Kuna na nga da malagip na. Ipakitam amin ang nakalalagip ang napalabas yukan kwa na. Iti kasta, malagip na ka. Paborito na idi ti ginataan abisukol. Irwar ko man to'y inlutok. Ayabak, taagsango kami amangan. Ikabil ko iti lamisaan. Umay kan, Sir Greg. Ramanam to inlutok. Anya dayta? Ramanam Sultupam day tabisukol. Naramanak daytoy na. Agam, jak malagip no sa dino. Kan kaano. Ituloy mo lang tatiag sultup iti bisukol. Barang ada malagip mo. Tisabo nga yung kabil mo. Iti flower base iti kalman. Kasla popular kanyak. Daytoy manen bisukol. Kasla manen popular. Asino ka? Mabalin ka di nga ibagam no amunak. Saan mo't anagawid itaabulan ni Nansay? Agawit to siguro Amumad nga impyarda ken kuha na ti restaurant na pagtrabahuan na. Kunana, nga adda kano ipantibos na akadwa na ijay a restaurant. Amangan mo't no istrikto na ita akadwa na. Iso asa na basta makaawid dito. Siguro iso asaan a nakaawid. Ay, maikawak lakit nga road, no mabayag adi agawid. Anya nga yun ang damot nga ron trabaho na. Pangasim. Adalaki di pa kay naigam iti biyag ko. Ada irwar ko. Katmingmingam analaing. Sige. Irwar mo nun niya dayta. Mabit lang Ada itibag ko. Atoy, kita nga Sir Greg. Ladawan tinagkasar iti karayan. Siyak da ito'y lalaki. Si ka da ito'y babae. Lagi pa Greg.
Imbagam idi asaksi ti karayan iti ayan ayat ta. Guri ka, ada malagip ko. Di karayan. Juan, si ka ni Nancy. Nabayagan na mailiwakan ka, Greg. Iso nga mayak dito'y syudad. Tapno makaurnungak iti panglepas iti inrugik nga patakder ko abalay nga imbagam. Nancy asawak. Pakawanan na. No nang bayag nga awan komunikasyon ta. Gapoy tinapasama kanyak. Sorry. Bayam nga araw ko pun kay tinayrot. Asawak. Dito'y kayumat, Papa. Mapanak ijay Pilipinas. Anya? Ang amanga no di kanto agsubli ditoy na makapan kay J. Pilipinas. Talaga saan? Bantayak ni Greg ijay. Lawagam ti sumungbat. Tasaan kat akasta ti panagsungsungbat mo. Apay kumaasaan? Ay, am-amu ka na, Cora. No anya ti gayat mo, ipapilit mo. Anya pa ngay, kayat ko nga ron. Da kayon ati mangimanihar dito tada kami mat kini Greg ijay Pinas. Ang masurutam ka di pa, itituturo nga mi J. Pilipinas. Ay na papa, nalakalaang amasurutan. Namin adu tayo mat anapan idi ubi nga. Ipadakal ko tila dawan. Kat ikabil ko tila misahan ko. Saan ko nga inikat day taladawan iti bag ko? Di ti pang ipapasak iti iliw ko. No sumkan ti iliw ko kan ka. Kanayon ko aming mingan day taladawan. Agyaman akmat kan ka. Tay ti kasya kaunday, adi ka inawagan, kat di ka simuko. Napudno ti panagayat ko kan ka, Greg. Nang namnamak iti karim idi, iti igit ti karayan. Napudno ak iti dayjay ngayon karek, Nancy. Uray mano atawan ti aglabas. No napudno ti panagayat. Saan amanasanas iti panaglabas ti panawan? Pudno timbagam. Kasla karayan nga uray tambakam. Aglupyas tulata nung umato ti danong na. Dayto yun ti restaurant nga impatakder ni Papa. Iti sigod nga ayan ti balay dalolak ini. Ay, umunag. Kat sa pulak ni Greg di taonan. Kuna tinagdamagak adito'y kano ti pan naka-opisina ni Greg. Umunag akat. Saan mo't anak katrang katiruangan? Ay, idoron ko. Anya ti makitak. Ladawan ni Greg kat adda kadungan na a babae. Nagkalaysada ka ni? Saan ang mabalinda ito Sino kayo ka di, ma'am? Apay nga imunag kayo iti pan naka-opisina ni Greg? Siyak ni asawa ni Greg, ijay Taiwan. Adamot ang trabaho ti anak ko iti syudad, kabagis. Nasaya at mat kabagis. Imbaga, taadan trabaho na. Barang makasarak mo't ijay tinapintas agasap na. Tarigagayak mat ti panagbaligi na iti biyag. Ay sapay kuma. Saan danto kumamot nga itarayan? Apay kumamot nga itarayan da ako na. Adang amin di tatikas la nakaswerte. Ngam saan mo't gayam, ta malas mo't gayam. Ay na, lapdanak. Ta mga numaarabis ko ti kasangsangok akabagis ko. No kasta, sikat ti mangibagbaga nga asawa na ka, idi na amnesia? Nakaamam dita. Makitam ka di ti babae di taladawan. Siyak day ta, kat nagkalaysa kami, sakbay anapan ni Taiwan. Kaya't mo asawan. Agasawa kayo kini Greg.
Apay nga da ka dito opisina ti restaurant. Siyak ti dinutukan ni Sir Leo, akas assistant ni Greg. Ayan nga rod ita ni Greg. Aday dya kusina. Imayak lang dito eh. Tada na kay baga nga da simrek dito eh. Sige, panawan ka pa eh. Diyay samat agnagan ti Cora ti simrek ija opisina. Kaing ingas na tila dawan ngayon pakitam. Pinaypaysuna ti simurot diti Pilipinas. Ang di kagdanag, tailawlawag ko kun kuana asika ti pudno nga asawak, Nancy. Saan arumbang ti naramid na? Gaputan na amnesia ka? Imbaga na nga asawa na ka? Isugayam nga dayo latatirik na kun kuana. Ura imbaga na nga agasawa kami idi. Apay a pinagparang na nga agasawa kayo. Di na magkukun kuana dayta. Ang payaman. Intakit di. Agpakadatakan kuana. Tadamang bantay dito yung restaurant. Agawid tapay iji away. Nasaya tay may ka. Tap na makapakada kami. In kami pa umiliw kadagiti dadakkel mi iji lugar mi ka ni Nancy nga asawak. Pasensya kan. Adagayam asawak. Anya, sinurot ka dito eh. Ngam agpakada kayo. No sa anak an aksidente, nabayag ko maanagawid ak iji lugar mi. Itis sidong ti ay ayatak nga asawa. Sorry. Panawan da kayo pay. Tagawid kami pay. Ingkamin. Kumay kan, Nancy. Una yan. Awan gayam ti makarakrak itinapudno nga ayan. Ang subli aklangan ni Jay Taiwan. Baybay akid nga agasawa. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Napudno nga ayat, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Nagparangan dagiti papagayam yu iti radyo akas kada, Mary Ann Nalika, Teresa Kalay, Mary Jane Castro, Emily Kalika, Virgie Paclay, Roger Ramirez, Joseph Binawe, kanto'y pagayam yu, Joffer Anas Basit. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.